Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasi numit khara nisida aikoina Facebook ta viral oirakpa video ma aikoina thengnajare hairiba video adugi matangda video aduda sultan kauba nupa amana Islam dharma bu miyamda lana uhannaba amadi Islam dharma gi lairik Quran asibu miyamda lana uhannaba hotnarakpa adugi matangda amadi mahakna tawrakliba challenge adu accept tawduna madugi paukhum piba amadi miyamdana mahak asi kanano aduga mahaki kangbu asi aikhoiga kayarak Islam dharma gi miyoi singa kayarak thengna khrabage amusu makoi asi kayarak maiti khrabage kayarak maipa khrabage samlappa wafam khara al askar khan dagi mayamna taba phangbigani hariba video asi Sultan na tharak liba video asi su mayamna anirak ahumlak yengbiro aduga al askar khan gi paukhum asi su mamutana miyamna khangjan biyu amasung masigum laba Christian missionary sing asigi launam lang dagi miyam asi pada ikoi senaba darkar oi amasung ikoi yamna niyom chumna Islam dharma asi chatpa amasung khangba Quran amasung hadith asi khangba darkar oi haiba wafam dusu thamjari. Assalamualaikum Hazrat Mayam Ulmai Kiram Amadi Naibiriba Prithibi Muslim Silna Ukhling Makka Aina Yaifa Pawjen Amakak Pijari Madudi Aikoina Tengnare Akoi Islam da Chaurabasu Ngasi Pawa Muslim da Kana Amata Aina Chauthokna Hairi Kana Amata Muslim da Ko Quran bu Phasana Khangba Laite Amasung Quran asibu Paraga Madugi meaning Khangdaba Oi Maramaduna Aina Hajaning Badi Aikoibu Aikoina Yang Sirama Matunga Aikoina Janat Chatkani Haina Asata Ribasi Aikoina Yenge Aikoina Injil Sarip Aikoina Ngamjaba Thakta Aikoina Tirama Matunga Aikoina Pangjabase Taura Tamluriba Hafiz Oisunu Maulubi Oisunu Masa Masukaya se Hamziki Mikap Topiro Achumbalambi Janet Kilambi Isa like Islam the Iman Pisilo Haibase and a Kolau in a Laujari Kariguma Masida Aina Ngali Vase Gerigini Adugini Natragana Munafik Ne Hadiba Taragadi Aina challenge story pretty the level Muslim Kuruma Quran the Alamati Muhammad Puthajar with the Janet Chatkani Haba Surah Ayat to Pibiro Kariguma Muslim Nang the Tajar Mapuse Lai Murti Nate Nahak Kalima from the Port Ibani Achuma Mapu Tajar Ibani I shook soy than a Janet Joguluni Muhammad Puthajar Allah Puthajar Gadoribadi Tajarabadi Hide a Kaliba Miedo Tasanamak Jume Habitat Quran the Ulu Adu Zabur in Jilda Ikona Fangi Rabu Jisu Haye Taiwan Singer Adu Islam Singer Kangi Isa like to Salam Mina Basika Nasu Eramdre Isa like to Islam say Taibung Mio Kuting Bapu, Gunagar, Kuting Bakti Kanbiba Bapu do Erame, Mabut Hazabanatana di Kanama, Isan Neva Matana, Zanat Hanibo Famdo, Yawudina than a Manampo number Pangloy. I the Hanibusi, is in Seriptagini, Maram di Kariguma Isa like to Islam with Hazard about Aragadi, Zanat Saloy, Hibasine, Aina Hining, Aina Hibanate, Masi, Wakalo Sina. Haibanate Masi Alim Ulmai Kiram Punamaka Kangagalay about Wafamni Makoina Makup Hina Losalaga Tambagini Equity Mikap Hazard Abadi Kwai Kubi Isile now Halaman Kuding Bakta in hygienic but the Aina Huzi Haikiva video to the Nakoina Penda Balayava Karigumba Hena Kangbalayer the Agi phone number the phone to Viro Agi contact number 8787375108 Aside call to Viro Maram the Ango the Chumba Nabagi Maram Naik don't the lot loy Nakoya Tennessee has a Tennessee what is Sanasi I Alim Ulmagum the lot like a queer Sen got over me to so I coinate Umi Werabasu I coina a Chumba do Kangi Maramaduna Aina Pongna Sauna Tokna I lot doy a Chumba do Kamina see Hibogaloina Adota video say in a Tazabani Ipung couldn't share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarang nahan Facebook amusung WhatsApp group ta Sultan Koba miyoy amana mais Quran ingi mayokta Islam dharma mayokta mana challenge story ba sing adu ki pakhum mayak pijage masi pakhum masi pi ngai mamang dai na miyam dai na khanganing badi makhoi sing asi aiga kyara unakhre ma masa mukti ma laki de ku nafam da
2008 मखोगी मरी मता महोई ब्लूसिंगिबा यारिपोक्तगी मनेगुन मेराई सगैनी महाक पास्टर ओइन लेबनी महाक 2008 आइगा टॉप की बाल विकास केंद्र दा आइगा डिबेट तौकी सेमिनार मा फमिना की हाबी आई around about 6 hours ki adada mangonda in question chamen hangi ma answer mo pide ma marai khaltana sadkhrabani mane gondo thereafter adi matung da aiga akhoi gi manipur muslim dawa center gi team khara miyoi kharaga akhoi tharoism makhoi gi punale minari ba makhoi gi luching pen ore ba manipur bible baptist church ki president Murang Tham Ibohol gi sangda khoi chatlaga phajana mayum chatla khoi phajana masi matangda pung amani amuk chanai nakhi maduda sama khoi akhoi gi wahang singi pakhum pi ngam gide makhoi gi wahang de khoina pakhum pi gi maktani adi mathangda brother Kamaruddin VN High School gi kwakta gi ma ga debate am tawki adogi debate so akhoi gi Manipur Muslim Dawa Center Facebook gi group ta share togre maduda so makhoi adogi video do viral oikhibadagi makhoi mai thiba phangkhibadagi next amukta moi amuka horaki thamna pokpida khoi adasai khoi isa yawi matam adudi makhoi video naman gidre makhoi gi Facebook viral thadokhibadagi ado amuka adi matungda makhoi hajik khoi gi angang sultan hasina makaman thadoriba video asida ai man challenge torlibasi noningi haibitai kai haibadai khoi hana phamin naraga makhoi khanglu kya khoi tawbakan moi lot na kidana chien grabni phone akhoi ge contact tonarami message thanarami paw phaunarami makhoi loina chen khemotani aduga mana sida akhoi Manipur Muslim da Quran khangdaba khangde khang ata khangna pa bangtani khangde haibasi amron di chommi adu amron lali ata khangna pa mayam lei ata khangna pa paibang phelei 1991 da Manipur English Quran translation phongre amala sanna sabale kaigi adi mathangda 2019 da koi Manipuri Bengali script alibada publication na phongre adugi mathangda hajik aingona pocket size oina English Romance script da Manipuri language ki Romance script da without Arabic text da koi Hindi oiba pocket size khudna paibya ba mawong dai anak phongre copy 2000 copies lae Manipur ge leire inshallah he hangsit lana pangal biradi modo lawraga myam khudda thunglargani ado ai isamak 2008 tagi ngasi fa base Quran hadith Islamic literature scam nainra para lakre ai articles scam so hundreds of articles ai ikre ado gai gi newspaper so ai opinion scam dharma gi melena phongdokre ado ai khatana tana to pa muslim gi goi gi alim ulama scholar scam so lei masida excellent ora dharma maramda ai ustad Fazlur Rahman lei man goi international level da man larik ikre the footprints of Muhammad the chronology of the prophetic events lisan al Quran hauze akhoi gi khutta publication to publish to no banga idon leira ba rasul gi punsi wari adagi rasul gi namaz hauze akhoi pending lei amarom de laibak thibani sultan bhai ne ngasi akhoi WhatsApp Facebook group ta akhoi muslim world gi muslim pithri muslim challenge to bhai base amarom de ma marai bak thibani mana hanganga iwase maram de YouTube ta pithri ngafam kaya da world gi platform acho so bada makhoi Christian gi pastor sing father sing pop singa challenge to matam da Islam dharma na mai pa ki bangakta ni access to any YouTube in any topics in interfaith ki challenge oiba debate platform kya seminar kya adu yeng bio access to bio samna harap kanda Dr. Zakir Naik Ahmad Didat Dr. Shabir Ali asina jing kaya ma hoje leiri platform da tho ga ngang ba open question and hour session hapaga aduga adu janatana Ahmadida na pop Christian gi pop ta chithi tharaga debate tobai matang leikre pop ma decline torakre prithvi gi har jaga Australia Japan France China USA Canada Europe country ke ada muslim makhain chalaga Christian ga front face to face audience ke age mamang da debate to lakrab da Christian na kadong re sunga si phobada mai Islam dharma mai thi ki blaite mai thi mai thi ram de kaina kan Islam dharma de achum dharma ni ar sigisi ma yeng da ba ma u da male jana chang ba gi lambi da mana habiri yenge man injil sereti yenge hai
ngasi phawbada world Injil Sharif laite. This is the biggest lie in the Christendom. Ngasi phawbada world Christian dharmada Jesus Christ ki gospel si ngasi phawba laite. Hojik leiriba gospel si gospel of Mark, Matthew, Luke and John. See the decades after Jesus Christ laikidana matung Jesus Christ ki matungda lakpa ngatani haiba gospel mari singsi. Adaga haiba gospel mari singsi Mark, Matthew, Luke and John haiba disciples sing asi Christian scholars singda Christian theologians singna who is Matthew, who is Mark, who is Luke, who is John haiba magi identity se hojibu debate taroga lairi. Hey guys gospel adu ibharok badai ngasi phawa debate tori ngasi phawa consensus mogi scholarly consensus laite. Mark, Matthew, Luke and John haibasi mi mamaming ni Mark ni iba gospel natte, Matthew ni iba gospel natte, Luke ni iba gospel natte. On the other hand, Mark ni iba gospel bo orso, Luke ni iba gospel bo orso, Matthew ni iba gospel bo orso. Hai iba gospel sing ado Quran da palle Injil si natte. Marab di Quran da palle Injil si di Allah na Jesus Christ da Isa alayhi salam da reveal tau kiba, fondok pi kiba, nazil tau kiba, lairik hai bane. Just like Quran asi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah na reveal tarakpa, nazil tarakpa, fondok pirakpa sugumna. Mark ni iba gospel hai mate, Matthew ni iba gospel hai mate Quran dhari sidi. Hujujul iba gospel New Testament yar gospel mari ni. Allah na Jesus Christ tha hai gospel am khatani. Adana mana sidi hari si minam bane. Adi mathakta entire New Testament Bible asida heaven ni matang da thoina pande. Saruk ahum thokpagi saruk ama phana pande. Saruk ahum thokpagi saruk ama phana pande si munna khangbiyo. New Testament Bible da heaven ki description, hell ki description yaude. Entire Old Testament Bible ki paragasu, Old Testament New Testament anu paragasu. Saruk ahum thokpagi saruk ama khatani heaven and hell ki matang yauriba. Day of judgment matang yauriba. Quran di angadi akhoi ki life si sir matung ki khwaidi ki maru ebasi Allah ka thenagadurba well bachar day of judgment adu mamang lepgadurba khwaidi ki maru eba tangkak adu ki matang da in details da yaugre. In addition to that, we have the hadith literatures saying of the Prophet Muhammad, which is recorded in the hadith literatures Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi and like masih in details, in great details what is heaven, what is hell have this makup saying yaugre. Tayum sung hojujul le Bible se di adu gum am yaugde lam munba New Testament Old Testament paragasu lam munba lam segai ba kingdom pan ba amaga magha suna ba adu mai hatane Quran da piri bisika yam thina khenai ado mana Quran New Testament pa bada Old Testament pa bada khoi gi heaven and hell phajana khang hai base angak bane mayamna yengbiyo Bible lu paraga heaven ni matana kayam yaw bage hell gi matana kayam yaw bage hai bado ado heaven and hell hai base Bible gi matungina tasing namak laite heaven si khoi sir matung heaven si prithvi oidoribra natraga akoina isor gi manakta leiriba mafam akoina metaphysical world leiriba pot ama adu uriba heaven adu oidoribra haibagi chapchaba description Bible na pide. New Testament hojik leiriba Jesus Christ ki gospel ni mari ni yauriba asising aside Jesus Christ ki punsi wari ibani history ne sidi. This is not a holy book. Sidi Jesus Christ kramain hingami kramain charame kramain phamami haibani Jesus Christ masama ki wording 90% yaude. Red letter Bible yengagadi Jesus hajiki har New Testament asi Jesus Christ na ngang ba wa makai do red letter ngangani red letter sangani Jesus Christ na word Jesus Christ ki word oiga makai na black letter thamgani black ink thamgani red letter Bible logi yengbiyo adu da uragani Jesus Christ ki wahai kayam yaub gai base 90% New Testament men asida Jesus Christ ki wari yaude wahai yaude asi Jesus Christ matang da New Testament teaches about the life history of Jesus Christ. Islam teaches about the religion of Christ, followed by Muhammad. Aduga Quran asidala na habigre dharma si mapung phakre haina surah Maida gi chapter number 5 verse number 3 da. Brother na panbiri Prabhu Jisu haina. Prabhu Jisu thajaba makai loina mak sagal sangani hairi. Adubu Bible gi yengagadi Hazimana pare mathajri Bible di yengagadi Gospel of Matthew chapter number 7, verse number 22 to Suman Heidi. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Haibadi, wayel bisar numin aduda, kauraw numin aduda. Christian sing na, Jesus Christ ki manag chinsunduna,
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥ ꯖꯅꯇ ꯂꯩꯕꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯀꯠꯆꯒꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯔꯗ ꯂꯣꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯤꯡ ꯁꯣꯜꯂꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯇꯥꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯤꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯥꯏꯇꯤ ꯋꯥꯔꯛꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯗ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯅꯤ verse number 23 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ then I will tell them plainly I never knew you away from me you evildoers ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯄꯥꯄꯤꯁꯤꯡ ꯂꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯇꯣꯔꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯚꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪ ꯉꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯈꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯗꯕꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯔꯧ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯥꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯣꯔꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯣꯔꯥꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯄꯨꯗꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯣꯔꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯔꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯃꯥꯟꯃꯦꯟ ꯇꯣꯔꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁt ꯀꯃꯥꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯣꯗꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯣꯖꯦꯁꯇ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯁꯤꯅꯥꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯇꯣꯔꯥꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯃꯦꯟ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯕꯨ ꯂꯥꯠꯂꯨ ꯁꯛꯎꯗ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯥꯠꯂꯨ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯟ ꯏꯃꯦꯖ ꯁꯦꯝꯒꯅꯨ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯕꯨ ꯂꯥꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯦꯂꯦꯅꯤꯁꯇꯤꯛ ꯖ꯭ꯌꯨ ꯄꯣꯜꯗꯒꯤ ꯒ꯭रीꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯙꯔꯃꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 19ꯗ verse number 16 17 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯤ and behold one came and said unto him good master what good things shall I do that I have eternal life ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯅꯔꯝꯃꯤ good master ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥ what good things shall I do ꯀꯔꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯑꯩꯅ that I have eternal life ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯨꯕꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ verse number 17ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ and he said unto him why callest thou me good there is none good but one that is God alone but if thou wilt enter into life keep the commandments ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ Jesus Christ ꯅ ꯃꯍꯥꯛꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯔꯥꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯌꯣ ꯉꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯋꯥꯔꯜꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 10 commandment ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯟ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯦꯟ ꯄꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ ꯄꯥꯞ ꯄꯨꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯥꯡ ꯁꯤꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯌꯣꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯌꯣꯟꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯄꯣꯂꯤꯊꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯂꯥꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯇꯩꯌꯣꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯛꯅꯕꯗ ꯇꯣꯔꯥꯗꯒꯤ ꯀꯛꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯝꯍꯥꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯛꯆꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕ ꯀꯨꯔꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯊꯥꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯖꯅꯠ ꯆꯪꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯖꯅꯠ ꯃꯅꯐꯝ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯖꯅꯠ ꯃꯅꯝ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯄꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯪꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯝꯗꯒꯤꯅ from the first human beingꯗꯒꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯠ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯕꯤ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯠ ꯃꯈꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄꯧꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯖꯅ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯠ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯄꯨ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯖꯅ ꯆꯪꯉꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯣꯖꯦꯁꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯗꯦꯕꯤꯠꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯁꯣꯂꯣꯃꯣꯟꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯥꯍꯥꯝꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯥꯏꯖꯥꯌꯥꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯖꯦꯔꯦꯃꯥꯌꯥꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯕꯥꯀꯨꯛꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯥꯏꯖꯥꯌꯥꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯅꯣꯋꯥꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ
इस्माइल थाजई इसाक थाजई अदुना अल्लाह थाखिबा संसार थाखिबा प्रॉफिट मखैसिंग दो लोइन मा अखोई मुस्लिम थाजई थाजदा अमहोते तोगुम सु मा गाय खेनाबदी अखोई मुस्लिम मा खेनाबदी अखोई मुस्लिम थाजरिबा प्रॉफिट मखैसिंग दो मखोजु थाजरगा मखोइना जीसस क्राइस्ट बु एलिवेट तोबा थांगतपा ईश्वर की थाकता ईश्वर अमन लौबा सयोन मनेन लौबा अदुनी लंफैनबा हारिसे मियोइबा अमबु नुपीगी नौबु नौमदा था मपन नौपुरगा पोकप तैबंग मियोइबाबु तैबंग जिंजाक चाबबु लाइनेन खुरुम बाइबसे मसिदि मूर्ति लात पसामाने इन करीमत मकुप अनलोचन खेबा लेते इस्लाम धर्म मयेक लारबा धर्मनी आइना कुरान दे क्या थुना पंद्री मरम दे कइन हा मतमदा मा कुरान थाजदेबा मा मुस्लिम नते क्रिश्चियन ओन खबने अदुना आइन क्रिश्चियन दे आइन प्रूफ तौरिसे अखोइना मकुप अन लेब तारगदे पृथ्वीदा गूगल दा प्ले स्टोर दा कुरान से इन एनी लैंग्वेज ता फंगे मणिपुर दसो अखोइ फोंखरे इंशाल्लाह खर लेरगा अखोइ नो सही मनी सिदा अखोइ हपलानी प्ले स्टोर दा अदुगा फंगलगने मैम खुदिमुति अवेलेबल ओरगनी लाइक सो अनसे अखोइ फोंखरे मकुपन अम फुलेते मकुपन लेरगा दिंगा सि पृथ्वीदा लेरिबा कुरान सिंग असे आठहल नरमरोय लोइन ले माइ मरोंदा मान हाय करिगुम अखोइना चमम नब लेरगदी माकी नंबर असिदा कोन तोबिरोना कॉल तो बड़ी लाइन फमिन नरगा मागी लुचिंग पुरन ओरिबा मनेगुन खोय मुस्तकिम खोय अदगी पास्टर मनेगुन अदगी मरंगथि इबोल सिंह ततना तांगदना अखोइना फोन नंबर से लौदना कया मा अखोइना फमग्रे अदुदा मखोइ माइथीरगा कया अनग्रबनी मियाम सखीनी तना पोपी की प्रजान सखीनी ब्रदर न हाय कुरान दगी अंत पुथोरो मुस्लिम सिंह जना संगनी हारगदी अल्लाह मसुंग रसूल बुथाजरगम खैदो जना संगनी हारगदी कुरान की प्रूफ पुथोरो हारियबा मधुन तापदी मा कुरान सुपा पागिद्रे सुनै नैगिद्रे मा मसा मफबो कुरान खंगन सत्खरे आइबने लंफैने कुरान दु खंगिद्रे अदुना मा अफंगबा लारिक मा मागी अनिंगबा पामम करिगुंबा मा तोंगजबा मदे मा धर्म से थदो सखिबनेबा कयमा कायदे अल्लाह न कुरान हाइग्रे अल्लाह न कुरान हाइग्रे कुरान की चैप्टर नंबर 2 अल बकरा verse number 256 ta madudi la ikraha fi din haina mana hari pakum madu piu hari ka dikuan mapuma masida loin yaurabne mapuma masida loin par jabadina aina lokholake ayat amani khatang magas mari lena ba surah chapter number 31 surah al-luqman gi verse number 2 3 4 5 6 dai patrake verse number 2 dasmna hai makhoisi paujel ni singleba larik adugi lamjing amasung minung sini अफब तौबसिंगी नमाज पुखत्सबसिंगी जकात पीबा अमसुंग मखोजना सीर मतुंगी पुंसीबु चेन थाजबसिंगी मखोजु लैरबनी मखोगी मपुगी लमजिंगदा मखोजुनी मंगोल ओइरबसिंगदु जन्नत फंगदबसिंगदु सिदा लैरे कुरान की माना पामिबे पोतो अदुगा मागुंबा मीसिंगी मतंग कुरान दा सुमना अम पल्ली चैप्टर नंबर 6 ता हजिकी हारिबे सूरा अदुगी यार अदसिनी मीसिंगी मनुंग याउरी माना लैसिनबा कानदबा वरी सिंगबु मीबु लंफैना हन्नबा अल्लाह की लंबीदगी ज्ञान याउदना अमसुंग मदुबु फगीदौना लौबा मखोइगिदी चोप हनगदबा चैराकनी ब्रदर सुल्तान की मलिनबा मंगोंदे अप्लाई तौबा याबा कुरान की वर्स ने सिसे अमकै हल्ला पारके मी सिंग मनुंग याउरी ताइबंग मियोइबगी सिंग मंगदु याउरी अबको कर्म मीसिंग हाइबा कांदा मान लैसिनजबा कानदबा वरी सिंगबु हाइबदी मान कराय दगिनो मान पंगांगांगबा अदुगा अदागना अदुगी बाइबल अदु यावरे इंजिल अदु यावरे इंजिल लैसु लैतब इंजिल अदु यावरे तोरा लैसु लैतब तोरा अदु यावरे जबूर लैसु लैतब जबूर यावरे नाहिनबा जबूर हाइबा तोरा हाइबा लैत्रब पोतो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल बु मान तोरा नि गौथनबा न्यू टेस्टामेंट बु मान इंजिल नि गौथनबा साम दु मान सोंग सोलोमन दु मान जबूर नि गौथनबा मखोइसिंग अदुनी सिदा अल्लाह न कुरान जायसी मान लैसिनजबा कानदबा वरीसिंग मीबु लंफैना हन्नबगी अल्लाह की लंबीदगी ज्ञान याउदना अमसुंग मदुबु फगीदौना लौबा अदुगा अल्लाह की कुरान सुबाना फगीदौना लौबा अपंगबसी मयामबो मखोइगिदी चोबहनगदबा चैराकनी अदुगुंबा हाइतारे सुल्तान खोइगुंबसे अल्लाह न चोबहलगने मागी चैराकती खंबी मैगी जहन्नमदा अदु माना सिगी आइनो थीदरिबा कुरान गा यारसे ब्रदर सुल्तान लौरुएबा मरम दी हाब कान अदु yon lawru de मरम दुसलान कुरान हारियबा verse number 7 दा हजिक सेम चैप्टर अदुगी परके मंगोन दा अखोगी पाउजल सिंग थी थमतमदा मान लैथोई पोंथोकना मान मदुबु तादबदौना मागी मना अनिदु पंगबदौना अदुना
pau pio mangonda chaina lairaba chairaki amoka ai explain toroke mangonda ai khoi haidi brother mangon je ji ai no je apply to yare any thaji do mi amani adubu kan hoju ji ke khoi matang ase nai nari bi sultan bune lo yare sultan mangonda alagi paujil si thi thamatamda man mai le thokane pongthokna aduga thi thamatamda aina hairiba Quran chapter number 31 gi verse number 2 3 4 5 asiba pa matamda mana pongthok thok le thokhi ganeba mana madubu ta da badona haibadi man tasu tabiroeba manan tasin jaroya tasilloeba magi aning ma mad lepa laikhrneba alanam ka bakhatari magi mana adu pangbadona to madi mana asi pangmugum laikhreba mana tan tana mai mana panjaragasu thamui menungi mana di ma taroeba nungge mana di man tararoeba aduna pau piu mangonda chaina lairaba chairaki maramaduna lanam ka haidi makhatariba adugumba brother sultan asigumba langphaina khraba asigumba da alan hairiba chairak piu magi damakti jahannam gi mai khambi mai gi chairak adu adui makhatrak pada amaka alana Quran da akhoi muslim sigi amaka hairiba ko verse number 8 ta seng namak thajaba amasung afaba thabak tawba singidi makhoi gidi nungairaba haikol singni janat singni amaka isi explain tawgengo ta seng namak alan haidim ga ta seng namak alan wasakli thajaba haidi muslim sing Quran Allah amasung prophet Muhammad pu thajarba makhoi sing ado amasung afaba thabak tawba singdo haidi thajaraga amkasu afaba thabak tawba gadi makhoi gidi nungairaba haikol sing makhoi gidi nungairaba penaidraba janat ki haikol singni silere brother sultan nan khaningi do nang sagi su yaure akhoi gi su yaure chapter number 31 verse number 1 to 8 asin hana pabiyo mayam sigi jam tang share to biyo adu mana khaninga gadi iPhone number BBI 8794648354 da